kibabnya. Director General ka Central Reserve Police Force Kuldeep Singh ulaong baka Buddha Pahad Hajarkan kapalong kaktem jengki mawes lakumba lai postem AA mentala la ban penkhot no yaki bat la penyeng deki ketem basyong ne jengki tanat yadari. Haba kerench ke la patai kubor New Delhi halor kate kasien jam kabala shim deket tanat yadari persya iki left wing extremism using ulaong banado uyayong mentau snem kilaya chakmat bat lai teli ke jeng kenra bakan thop yuk Operation Octopus, Operation Double Bull, but Operation Thunderstorm Buddha Pahad ban penyeng yaki ketem jong ketanat yadari hakajuk kepor bantek lakam ya kate kathan. Ulaong ba ki tanat yadari kla job ya kajeng kun persya iki left wing extremism hakleng kari. बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट। छत्तीसगढ़ में 414 लोग